باش بنرن هجا خوشت في دبي خلکی در جوار ما جوانه که و بشه دوی جدید داره ما مصطفی ابراهیم محمود و توارا ما یا وی خلکی السر سیگوشا زمان کرد و نویسی ما مصطفی گلکی بخیر جاره که دسپاسیات کم خیرن دارمی اگر ام جوی روانگهی دست بکن آنگو سیگوشا کرد و زمان و نویسی یعنی تی وکو رخنگر و وکولر تو چواد بینید اف سیگوشه گلکی گنگشی سرچه دبه براستی گلک تشت سروا حرسیا ندرست هاتنه دما از دبیجم کرد و زمان و نویسین سرچه زمینی از وصاد آخرم دبیجن زمان ناسنامه مروف عاملتکی باشه کنگی او هماهنگی نابرا ناسنامه و زمان ده چه بودی تجاری دمیجوی ده دیروکا کردی ده افتس چه نبودی واتا اوی گوتنی اف همه گنگشیا گو چه ده به سر آستکی نهینیه تشتکی وصا چه نبودی سر آستکی کار بیشم سلوگانو درشم تیده هنه ده دیروکی ده همی گشتی تشتکی وصا چه نبودی دناف براکو ناسنامه و زمان چکو زمانی کردی چه زمانه؟ که زمانی کردی؟ از به کردیت آخرم باشه. لی چه زمانیز آخرم؟ چند زمانی کردی هنه؟ از کردم از نکردم دماست آخرم. از 10 کیلومتر جدهو که درکم بیوست از زمانی که دب آخرم. چه واچید؟ ناسنامه چه واچید بود؟ بودن ناسنامه جی گریدایی با آواکرنا جواکی کی، آواکرنا دولتی کی. اوشی چه نبویه؟ افهمی دکفن پیش روز ده. بله. انگو یعنی بلا چهات شی بود یعنی تا نکته پرسیاره کم فلسفی و جواکی و دیروکی تا یعنی تا آزران راستی بله یعنی الگوری بود چوناته بله یعنی لازم چه جوره گریدان هبت نابرا ناس نامه و زمانی دا یعنی ایک تمام کری ایک یعنی ایک مرجعی دیتره یعنی نه هر دو هف گریداین و نه هف گریداینه. بچه‌ها یعنی بیوسته یک ناسنامه‌ای هبه لینه به زمانی بیت گریدان. اف ملتین ای امریکا لاتینیه. بزمانی لاتینی بزمانی برتغالی تین ناس کرن. هویه و ناسنامه و آنها. لزمان نزمانی و آنهایی. لی همه نتوینه. دما کو ام بیجن زمانی کردی سر چه زمینی زمانی کردی آوابی از ایتشتی که ببیجم بو نرینم دی کسی بناف نکریه چه دما کو لسر زمانی کردی بید جسد کرن تأکید کرن و بیوست بیجن زمانی کردی ناسنامه کردی تکشونک بریاوی نهایی او چه تکشونک چه دما کو افتشتی چه بتکشونک از بیجم دما کو احمد خانی مموزین نویسان 1650 بریاوینا هف پیمانه شیرین قصر شیرین دناف برا صفویه عثمانیه ده چی بود ده پرچبونه کردستانی چون ده دما از بیجم جلالت بدرخان دما کو ده هوارد سیو ده دواده ده دسپیکا هوارد ده بیجی و تمی تیگوتین زمانی من ناسنامه مهی دما کو هوارد درخست و الفبایا کردی تی به لاتینی نتشتکی دنا نویسان تیکچون بریاوی چی بود تیکچون هیوی کردی شونده بریاوینا تیکچون شورش آرارات بود و تنها اف مسئله بنابده افرو گلکی گوتن لسر ناسنامی و سر زمان چی دبی ام دنارن همه تیکچونه تشکی دنجی از بیشم اف کسی کو زمانی کردی بناف دکن تپی ون دیوانا و تنر خیواتنیه دواره براتیکته یعنی تکچون چه آستی دب او تکچوناتو بحثت که جنابه او تکچون سر چه آباد بالسر نتیج هشتنا گلک تشتا یک جی زمان چاوا آباد به زمان چاوا بکارتی و کینگا او ناسنامه خب جی دکه و سر چه دیروکه یک جی تانها دیروکا کردی تانها از کار بیشم پرانی وینا نه هاتیه ندیساندن چکو دیروکا کردی بچه تگریدان تمی بری دیروکا کردی اولودانی گوته ده بناف دبن وقت به دم مفهوم الزمن تيجها دمي
جواکا کوردی دی تجاری پیدا نبوی تانها ام به دو سلهیه جبركو تجاري مجو ديروك وداب يعني كفنشو تقليد تجاري لهفناكن تانها امد بيجن دو صابو ليه تانها او ديروكا كردي نهاتي افاكرن نهاتي نفيساندن برنجكي رخليي بيجاومي خناس بكن امشون دهر دبرز تشكي بيجم بوچه جبركو هيشتا ما خوا بناف نكريه فلك دين كاكائي خده جي رازي به وبهشتي به بكتابة خده البيت الزجاجي بعربية البيت الزجاجي للشرق الأوسط خانية جامكري رجلات أنافين تيكليين هبشت ما برا كرداده اللي بيجي أم وكسن دوي خانية جامكري ده حميمة بين أموابين نكارن دركفن بيوست أم شاش شيخ وبنافكن حتى أم كارن دركفن جهاني ديار حتى أم دوي خاني دني ما مستا يعني قازم تشتكي يا محمد اوزون بيجم جبري ام بچن ناف ديروكي مثلا زمان يعني بيجن زمان ايكش ركيزه يانجل ايكش مرجع هبونا ملتانا يعني محمد اوزون بيجيت زمان جياني بشريات يعني زمان جياني نتوا ونرخي وانا تحس كم ازوتو جهنا اتفاق اكيد فيري انغو زمان بكشتي بقى نمرجع هبونا ملتاكيه زمان جريداي بهبونا ملتكي او زمان بخوا ملتكي بناف ناكل بيست از بزمان كي دب اخذ از مروفيكي كرد وقت مروفيكي ها استرد اخذ وقت كي كرد يبقى عربيز بنفيسين محمد اوزون بكردي نفيساندي وبتركي نفيساندي يشار كمال نفيسركي كرد بتركي نفيساندي يش سليم بركات همان كس بيرنجي ما بس كينجي او زماني كردي يك زمان شيبو كينجي دولتك آوابو كينجي يك جوات آوابو دزگهين وكخوا يك دزگه آوابو ودمي ام بشين سر زمانكي بآخذن لتانها او زمان چه نبوي مخابن از فيمي اف كسي نفيسكار حمي هباني مرزقرنا مجواره برزمانيه دي كار دكين ما مستدى حام عبد الفتاح ما مستدى محمد سيد حسين وما مستدى يدن اف نكاري واناي سر زمان باخرن كينجي دولة ابابو ويجبر خوف اف دولتان ابابو تشتكي دن مصطفى كمال اتاتürk دماكو بنافي كومارا تركي ابابو دبيستو حفتاد بريارك درخص بيوستي تيب بقلبن ين عربي يا هين عربي باللاتيني دولة عربية إسلامية نهات ناسكرن دماغو أو دولة آوابو كسن رابون أو رزمان دانين وزمان كردي وقت قاعدة قواعد وينا دانين وبشكل مشيا نها تشكي وصاتنا يقو أم سرب آخفن اگر ام بين فان هرسين تيجه و هرسين مفهومها بكن رسته يعني رسته وقتی ام بیجن چی گریدان هید ناورا دیروک ناسنامه و زمانی دان بله یعنی شروعات وکی رخنه گیرکی وکی باحثه کی تو چواب تماشای و مسئلتت کن از به چه زمانی به آخفم سبارتی من که شیء تنهی بس تشتك هي دماغو از للسر برسا خوني كردي بآخفم وك مروفي كرد از بآخفم به چه زمانی به ويدمي ناسمات مجي آفاده به ليه بيوست از زمان وك زمان از جخوال نكم آريشيك كومبلكسك داكو از قارب بنفيسم يكي دنجي زمان تجاري آوانا به بچند قوتنا ما بست تانها دروشا كردي ده حمي چتي آواده به لغوري وقت دافيد هيوم بري 307 صالي أوهام السوق قوتن هني داب أعراف وتقاليد لقور وانا أف قوتن دوين أف زمان بي بناف كرن دجينا دي قد خيش مر أز قوتنا بناف بكم قد خي أز نافنا بكبيشم قد خي أز هالكفنا بناف بكم زماني كردي زمان بخواه إجدر في دابيه ويجا يا سر داب وكفنا شوبا أعراف أضاب تجري ناب داب يعني بقولين ويجا هل بس بخجي هل بس دامه تان ها چاوا از لید نرم
ويبنا يك إيرو وك سيداي جگر خوين دني ديسينه أفدر بيديرو كيه زمان بيش دك بدما أو كسي رولا ديروكي ناس بكه رولا جواكي ناس بكه أفرو روجا رولا إيميليه موبايل تكسي موبايل دركتني يعني عفوا ما وكوي مستحيل دينه بلي. يعني زمان جي بونورك حتى خب بيش بيخيتو بيش بكفي يعني قال لك دنيا بروسيسات تطور هذا بروسيسه وزمان شيء كم هيراقليتسي قلتم خد جوهره او زمان نزماني كي بندستي من از بندستي في زماني من دماكو از زمان برنجي كي كيم خلص از بكارتينم او زمان حيفيج من هلتينه ناف نشانه في تشتي بو ام دنارن دروجانه ده دجيانا من روجانه ده زماني ما دول من ده لدماكو ام دكافن واري زماني اين فيسكي ده دلي كي لوازه بوچه شبركو سركفتن لغوري دمي لغوري ديروكي سبارتي في تشتي كريستيف بوبيان بكتابة خده تدابير الزمان هاتي ورقران عربي لوغدغ دي تامب دي بيجي بيتري چل جورة زمان هن چل جورة از نها وك مروف از خود بينن لغور وادما از کار دکم از دنیدیسینم از خلایی که دنارم دقیقه که دنارم از به افج مرگله کی بیسته لرخی ما ام درونین ام شخور استرانات بیجن و ام دمید ما فکرن جلورا ام پاشمایی مانه و سر في زمینه زمان حیفه جمهلتینه سيدا نهابو چونك هيات بيجن نویسکارت بیجن خودی رو ناست بیجن یعنی روشن بیرد بیجن یعنی کسی به کردی ننویسن اما نویسکار کردی بزمان کردی بزمان فایدایک ننویسن نه این حساب نویسکارن کردان مخابن از کارم بیجم رنج گتنا مش واقعs کساره او تیکچونه او دما هان شویه چکو به افرودان داوی شر دجي داعش هات ناسين قال لك جوان كسان ابي كوب زماني كردي دنفي ساندن بيدنغوان يكي دنجي او كسين قوم زماني عربي نفي ساندن وابرابو يا دجي ابرو ام قال لك حوجه دارن او زماني قو ملتي دج ما فهمت مثلا ملتي هين عرب شي فارسي شي تركي جمتي بهم بام شد بيجن يا دنجي قال لك بنه باريك مظن دمكو جمرت بيجن بشتي دصد ديس كتابه ما مستا انسيدا وش زماني كردي دمانه ديسينم استكزدكم او كسيها مثل ويجن ديسانديه برتوكك من اخوندي نظام بيشد بيجن ديس كتابه كردي مورغان دن عربي باشه شاوا كرديت اگر بزمان تني بين اسكرين تيكشونكي غوريه يكشونكي جوري كان باخيه بيست امجفي جنگشي دركبين امجفي اريشي دركبين چكسي جو كردي هستيار به چكسي جو سبرسا كردي بنفيسينه وك اسماعيل بشكشي بيتري حفظ صار كد زندان تركي ده بيتري چل كتاب نفيسان نه كتابي ورغاندن عربي اسماعيل بشكشي از وينا بنافدكم كردك يكمينه لأو كسن هنا بكردية آخر بكردية دنيسين جدر في نقشة يا كردين أزوسات كار بيجم سر رولاوا وبرهمين وخدمة واج منتي كردي برسا كردي أنقول كرديني كريارة سيدا يعني يا دنجي باشا كي ماف دايفان جاميرا حتى أقول بيجي زباني كردين بيزين أو نكردي هيش دا أمنا بونا دولة وقت في شيء صار متشسبين اگر ببن دولت ازي تشكم وزندان تشبن بس برام جوي منتاليتي دركفن سيد هاجر ام بين بحث التوارك ديب كان هر جريداي فين بجاري انغو هزرو زمان كهزرو زمان يعني ديالكتيك يعني جريدان هي نبا هزر براستي يعني تش زماني هي بهزركي تناس كرن ليه زماني خرت هزركي بنافدكي نها د جواكا مني كردي ده
سربستیا چند زمانه هەیە ئەگەر لە ترکی بە زمانی ترکیە ئەگەر دناو عەرەبا زمانی عەرەبیە ئەگەر لە ئێرانی زمانی فارسی حتا ئەوروپا زمانی ئەوروپی زمانین ئەوروپینێ وەکی دنجی حتا تێگوتن دناو عەرەبا دێ دەبێ لە ماڵێ ئەم bi zimanê rojane ê devkî axivin û di mektebê di ofîsê de dinivîsîn bi zimanê ê fermî lê em diramin bi zimanê biyanî. Ev jî tişt ev yasaya a heneriyê ye, a qewetê ye. Zimanê xurt yasaya xwe ser min datîne. Ez neşêm ez nefikirim. Niha ez dednêrim min gelekî binavkirin. Ev kesên han ez kitêbê wa dixwînim ez xwe bi wa dibînim. Kitêbê Kurdî tune ez ê Christian Bobian bixwînim, Michel Foucault bixwînim, Jack Attali bixwînim, Jack Logov bixwînim, Christian Gratalo, Michel Sonsorto ev hemê kesên ku ser dîrokê nivîsandinê tu neşê tiştekî binivîsînê tu dîroka xwe nas bike tu tiştê xwe derûnî nas bike bê gotê pirtûkê wana bixwîne. Hezir ew in û ziman ew in. Bes car caran em bê em Kurd in. Ne em tenê yê din jî Türk û Wîsanê lê ser hevran e. Mamoste em dikarin çawa li ziman binêrin ketwarê xwe da yani wekî di waqeyê wê de em niha dikarin çawa lê sehkenîn. Di nerîna ez lê nerim. Nerînekî daş me bê em ê Kurdî biaxivin. Daş me bê em ê bi zimanê xwe binivîsînin. Heta ji me bê bi zimanê xwe bidû bistînin di nav bera me de. Lê pêwîst ew ziman nebi yasa ser me farz bibe yê ku bi zimanê Kurdî nenivîsîne ew nekurd. Yekê de jî hema elvêrê ev heft salê me elvêrê me di gelek jiyatê ez tê dikêm yani gelek ciyare dibe seyda kam erebî biaxivin. Erebî biaxivin. Boçi yani ev gelek wext jê re divê gelek hêz û huner jê re divên dezgehek serbixwe jê re divê û hema me bigîn hev lê yekî din pêwîst e ez huneriya xwe ez gelekî pûç nekim di rêzmaniya Kurdî de ez ê çawa bi Kurdî binivîsînim çiko wê mirovekî bi Kurdî binivîsîn yekî din dijîvîna. Mamoste Ezzedîn Naso rengekî dinivîsîne, mamoste de Hemed Heta rengekî dinivîsîne, mamoste Hemed Hesên rengekî dinivîsîne baş e û dibê zimanê standard. Zimanê standard li ku dimînin. Ev hemî westandinekî zêde tê heye. Baş e binivîsînin bo paşeroş. Mamoste yani pere bijin pere devok تعدد اللهجات di zimanê Kurdî de nabîte êkiş astengên yan jî ciwan astengên nehêlayîn rewşenbêriya Kurdî xwe mezin biket û yan jî xwe geşe bike. Belê ew zarav Belê ew zara lehecat yani. Lehecat erê ew zar tiştê tengê binav dike. Çendîn ew zarav hebin, çendîn dûrketinê di navbera me de heye. Hewldanêk hebû ya Ehmedê Xanî. Diyar kir di memozîn de ku ez ê hemî zimana binivîsim zaravê Kurdî. Lê ew hewldana han jî negiya serî. Hewldanekî tekaneyê kesî pêş nexist. Çûn de hinek hatin meselen karekî gelekî hêjayî celadet binav kir lê ew karî wîna ketê dîrokê de. Niha ez neşêm ez bê wek celadet. Em ê niha piçekî behsê celadet bikin. Ez carê em mebest yani lehecat, تعدد lehecat. تعدد اللهجات çendîn têkçûn hebin. Ev newekevî di navbera Kurdad hebin û bi taybetî di nav kesên ku diwarê siyasetê de. Mamoste gelek nivîskar hene dibêjin yan jî mamoste hene yani cihê rêzê ne dibêjin Soranî û Kirmancî ne du lehce ne du lûxet in. Du zimanê jêkî cida. û ez dibêjim bêtirî pênc zarav hene pênc ziman hene û gelek cihad gotî jî. Badenî zimaneke, Soranî zimaneke, ê Rojava zimaneke, ê Zazî zimaneke, ê Hewramî tiştekî de dibêje û dibe tiştin dijîn hayê min ji wa tune ye. Ev tiştekî gelekî normal ez ê tişkî bêjim. Kengî ew kesê ku xwedî hêz, xwedî desiladar zemînek binav kir biryarek tê sandin. Tiştek tê bîra min Martin Luther
بريا بين 6 صالي اف اس بر بيت طوينه بريا بين 6 صالي بين 6 صالي او الكتاب المقدس انجيل توراة ورقرانت زماني الماني هاتا ومباركرين تبي وصاجي او هولدانا وينا دريك فكر جحم زماني انا توي اوروبيره ام بند او خدي هنربو خدي هيزبو ابراهيم محمود ونكنعان ونا فلان نكانن زمانكي بزمين بكن كينجي دكارن دماكو ببن خدينر وفش منايا خواستن اب رولا او كسيت سياسة كار دكي نرتيا ملتي كي دكي او دكار بيت شتي بكي وابسر ملي واناي ما مثل الجوري يعني الجوري وقت بيجن بوچونا جناوي ده كردا بزمان خواهي كردي بلي آفراندن كرينه يعني دا هينان كرينه كارينه پیاما خوب گهینن ملتکی دیتر يعني جواکک دیتر يعني روشنبیریه کا دیتر مخابن الزمان كردي اگر بين زمان بعربي مفرد بصيغه الجمع ياكل يقال لكن زمان كردي تانها خل نقشه يا خلي تنقدر نخستيه اي روج ابا تيفر لي كي دخينه ايفر دشي روج ابا كي دخينه نا زازا لي كي دخينه او اصلا جوره هنه اي فرنسي بلكي چند هبن يا انجليزي بلكي چند مروف هبن زماني كردي بلاتيني چب سوراني دخينه لي او زماني كردي كو رامان هزر وبوچوني مروفي كرد ملتي كرد بنافكن تانها چه نبويه تانها تبي وصاجي چند كتاب زماني كردي چه لاتيني چه سوراني هاتن ورگراندن زماني بياني سرتليانا ينجمارتن ليدما بو او مروفيكو بزمان كي تدني دي سينه چب عربي بي چب تركي چب فارسي بي ازيم بيجم روحات الاكوم ومال ميسانج اف تركي دني دي سينه سر برسا كردي تشتي قلكي قورن دي ساندنه اوانا دنگي ملتي خو گياندي قلك ملتي بياني يشار كمال همان تشت حميد بوز ارسلان لا محمد امين بوز ارسلان لفرنسا دميني مروفيكي زانيه تشتي سر برسا كردي دي ساندي دقيقه قلك تشتا نورا ازبيجم راس دماكو هنرمندكي گیانی بهشتی به آرام زمانی کردی چقاسی خوشه بله همه زمان خوشن وقت برخیز بیجه خوشبون استاتیک ده همه زمانات هایی و رسول حمزاتو ده بیجه زمانی خلکی وقت استیرکی آسیمانانه لبین استیرکا خو بنرم از بیتشتی گلکی درسته ما مستاز حس كان بشكل بحث سالبورا مير جلادات بدر خان كان يعني تو سالبورا مير جلادات قل زمان بله وكيف كولر تشاور بيني هر چند دیروکه یعنی ام نشین عندك قولاش که دیروکه ده هنه احتمال امزون چی اگر امسر میر جلادت و آخفن مخابن تشتی گوینا کر ایمترین کسی وصا کریه و ده کاری وینا جروجا خودید حتی کو جاوینی داوی آتراجیدی دیرا قدره ده آتراجیدی كاريكي قل لك تراجيدي بو تم حالة طوارئ دو كاري اوارتبو او كاري قدكر هم تشيروك دنيسان هم تشين جاليري هم ركبنا شوب هم دوار جراند بقول لك نافات هوار دنيسان ريزمانيا كردي ويتشاو خدمتي بك ليه جلادت شو غوري وتشك بو حسرت بوير شو غوري زماني كردي راسته تشتكي روشنبيري بو لي او نرينا وينا سياسي بو دشياكو تشتكي بك برامبري تشتكي كمان اتاتركر وك نرينكي تشتكي بسياسته بدس نخست هولدا بودوار زمان ده او دستي بيدي تبيكو زمان دي كار دكر وجيانا بي قلكي وقت كان باخو يجو بأنين يبخيني مقالة جوار قراندنا عربي الكردي الألمانيا يعني دلي مرو بيتشوتين أبكسي هان شو ليه شو سرخست يعني خص تشتكي بك ليه
نيجيا سري لي أب مير جلادت بله أمي تشاو حتى أنها يبخين حتى أنها راس قال كتاب دركتني لي أو كتابة دواري دروني ده دواري منتلي ده دواري ديروكي ده دواري جواكي ده مير جلادت بنابكن أو زارافي جوبي هوار نفيسان دي چه زارافه چه زمانه نه زمانی که طیبته ای بوتانه يعني ای چیه دانها نهاتی شیرو فکرن لی کاری کی پیروزه لی او کار کتی دیرو کده ابنشن بیوک میر جلد دبیجه 100 سال در باس بویه 100 جاری تشاتنی بوهرتن بله بله ما مستمن دوما هيك برسيار هي جنابته انگو تشتك هي وشاردي يعني قالوا تشتكي وشارتي هي افيسي گوشا كرد و زمان و نویسینی ده تشتكي وشارتي هي نديار و امنا بين بله تشکی بشارتی هی کو مروفه ای روشنبیر خوب ناف دکه ای نویسکار خوب ناف دکه لی دواری روشنبیریه ده مروفه روشنبیر دجواکی کی بندست ده دجواکی کی گو رولا سرکه کسی سیاست مدار رگی تجاری چه نبویه لهبناکن تجاری کنگی وک دماکو بریا هفته سالی دیگول سروکی فرانسا کومندان اسایشی جی خواست بو جان بول سارتر بگیره جان بول شارتر جان بول سارتر بگیره جرگوت اوناريت با فولتير يعني فولتير فرنسا ناي قرتن او زاني بو بي جان بول سارتر انسان كي روشنبيري بوتنا وينا لي قهدار دبي لي مخابن روشنبير اي كرد اگر هبه نلفاندرا وكيمه ليه روشنبير اي كرد وقت عربي قطع ب10 ليرات زود مره بركنجي دنجي يناكي وتانها شكسي ببيج انه از روشنبيرم اما با البير هريما كردستاني اشكر از دبيجم طانها دصب وبيست كتاب مشيكر دناف عربات يوريه مهنه نيه كيش مرو قوتي كسيدات تشدكي شي كتابه تهنه اما مرو في كشته ديني بيمز بي مروفي ببينم اف كسي هانسي باش بري دركفه شد مجيبي دهي تانها تنهي اف ناب نشانكو تنرخ جي روشنبير تنهي وكا احمد خاني كو اجر اف علم بيتفوتن ببولك دايا داوي او روشنبير كسوي ناكر ما مستر ابراهيم محمود زور سپاس كوت باش دار بود سپاس اودكم جاري كيتن قال لك سپاس اودكم سرفي درفتي وسركفتني جواره جمره جكردان وزواني كردي روش ديروكا كردي حمام لتاره دواري سركفتني وسرخبوني وازادي بل بنرن هجا سپاس بو برتقانا قبهان يا روشنبيري الدوكي سپاس كو المتهم شكل حتى امو هينو خلق كاتب نيجر جاب ياخذ